for me mama akwaba eba to my GHS so me din Edenana ama Obofour na start joining issues and I made a ebesomo ebusia for wontem bia yeta eka said your one person will be edibedi uno wamuno enfendi ubia na tese ya fa bi amfa nyo na me can say esan ya abrante bi ensema wode abetudwa na wode betudwa e wode Facebook page so edin a wode bia ni page no e Luther afawa na ne nseminya ne se ebri bia echemu no Reverend Obofour ehia no kwan wa walking or kanyame asempa dia chabdasa wode che nipa e de abanyame mu na ebre Reverend Obofour nani ebo no so pe e na wo hya ase se wo pe no asem e de amano na nam so man ko pie mu police station ko report ne se won self fataso be kanyame asem na se won se obi krapa wo kanyame asem no se bodam ni nte be ya a police for enche no wo mun se ne ho kwan efi eye na dwuma wo di se na me asempa kani na no na sabre Luther afawa iwo hu se ehu be yin pa se wo de sa ensem na to na bre bi atwemu na te se wait me anyo bi anka na sema amano no wo de be sa ba no be bi sa Ghana for ni fans ni followers wo mo Facebook say one ono Luther no ene Reverend Obofour one pa and wo se nyame nipa ebre a wo kasem na ebusa form wo ka ne nsem no or the pictures of onwa emu Luther afawa ene ebiem so no Reverend Obofour picture wo try ebra na wo to ni ma triplets no edi ne ebusa form meka ya sa look no de call triplets no enemy ceremony na se no ko fodo na ka wan sembo chete dabi also for Arre'st also for looky that way nti ebe yanka won sister the bia ten na bodu efu aye tenten the chimri so efu aye pese ene ebiom so no a boy mienu a wetwa tum na nye sesenya fe dia krokra na nti sa picture no na Luther afawa posti ne de eka ho no chro de to wose this self-acclaimed Reverend Obofour got me arrested at Community 18 for preaching an eye-opening message to the public. He said this to me in the office of the commander and the police who sat on the case. This boy do not look like a man of God, should not be allowed to preach to the public. He looks like a madman. To the public, if you are to choose one as your pastor, who among the two will you choose? A self-acclaimed Obofour or B, Gongon Peter for Christ? And no na te say what dey nsem ni abon tofa e dey eto na so yetwe people wa say wo sofo a wo ye ni adwuma te say na me na sem e dey wakon asai we ni we je e na wo se pese wo be ka nyame asempa e dey a kire nkofo na wo be hu say obi fufuro so ye say adwuma ni bi ate say ono so ka nyame asempa no hu hia se nipa na wo kara obehwe ne ye bia obehwe ne face row besi form so that the outlook appearance no esifate ansana wa man kwana se wo behwe sa dem na wa pene ama na akanyame asema na because according to Luther yi no de no wo ye ne nyame so adwuma a wo preach e dey actually about Christ. And a Reverend Obofour who no share the stone from car said the way the name esifate into a yes down for and nam so emani de call police station now so the near one so me only say and fact because and go so for the second we need say we're preaching am yasem and wa wa krapo ma so we're preaching am yasem no kra so obi kra bi ade nu nam say yefe a obenya krapo say obi eka asem no atira fofo e won kware mu atese asem no pre na ebi na boka emfa won the way I look emfa won the way atese wo sifa ejina wana bebi a wo frimpo but say wo kan kwa de ekese kenya asem dempo ma wo so for na so utie na ntima also for Reverend Obofour de o report no no me bi say o enu nti say wo your so for na wetimi a graduate wo so for nyuma nya sika nya ho dia no pa che say obi fofo no so sha say wode no ho ato na me asem so say ohia no wode sha te ohia doko na nti pa che say wontimi nka na me asem ana wo so for wedi ye oni ahya se ana akame ensem e wo Bible ma ebra ye Peter de esuafo no Yesu Kristo suma o ma atese wo moko abonte se wo moko ye na e de ma no wo moko hia nkofa wo mo so di na midin na Yesu di na mu bi ye nsentreni ka nsempa e de a kire adasa na se wo mo di etu anamo no wo mai no mu boafu se adentina wo mo no mu di Yesu echi
nti eba ne send no makwan em obi so o na me bia wonni ne chida a wonni no bibia so de di ade wo tie mu aya Yesu Kristo ede mo wo mu se wo mo bo ne di nko ade nka wo nya wo mo no mo nya adwuma ne say di no ne kase ye ene ye pre na me ahinde ne ye pre enu ti se wo osofo na wo so nya me ahinde na da woni so na nya me ahinde ne bi na wo pese be ko nka ye be ko soro na abonso ahinde aba fom na wo be hu se obi so afa to no so no so preacher ba ne simple na ye problem wa enu nti wo gina so the report no ada se wo pese ye yi ni every ne djuma abo ye ehum akoye insempi na so adwin de obi ani na adwin eni ni triple no no de no de betu da na se reverend Obofour so ni mu aye owo ho se apa si wo hu no se no sifate wo kanya me asema anti ana ode ne call police station ana se bi foforo wo mu a wo hu ya na ohun ni say etiamra ehun be yin so be ko report no ama police for ama tese wo ma be mu bia na no so ye betwen na ono so mu aye a wo ewo ensem no ehun no wo de aba betudwa na yen so yetimi a share de wo pe e de akere afa ensem no ehun na me kanisa no o akonya say eye ensem we wo de wa twen no e betudwa ewo ye comment section na ebiem so wa bomotia a follow ye ewo ye IG page at @tumagh_ me dey de na ama obusu subscribe so won't subscribe here na me here atoma you better edi ehia bi makram Too much GH. We did that say Japan. A break and best TV. Me share too much GH. The move for. Hey, almost sports and as entertainment. Hey, the move for. Munko so show mo. No anybody de bia. Madam, I say love you. Too much GH. We boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. We betumi afem the great tempo. Mbrenbren. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Human One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.